kajing yalam kayong ka NPP u Konrad sangma kau Chief Minister to ka sorkar tin Syllad. Ila ongo to ka sorkar tin Syllad ne bah dang ha ka tugas ni man ko itu. Wali iu Konrad sangma ya ka poisa sanlak cium. Ong gaman ong pani da ka investigation ka jing tokit daga National Investigation Agency. Nenon man da poi hadel hi man ong himanta Biswas Sarma MK daga CBI Amit Shah la ong daga CBI u Chief Minister kubur wi kan daga CBI hai por wa keno bam sap kiki kini gibanai gudadet ka sorkar Meghalaya to ka kabinet chimgai garai mcha deka ka CBI po Meghalaya kamandap yap kini kisangut manda om Himanta Biswas Sarma ka CBI ukan ra le thak ti lang ke ka sorkar copy paste ko a nei tu de chon de ne to biak dur ya to nam ta na ka sorkar Meghalaya ipan baik pot ko yakin rutali ki thau ki wada ra ki ni khat artali do ya sign MOU sa rutali kanai phi ka mukro ko hagite ki khat artali entu wahe u chairman yang senjuk ongu to pen baik na yo pot usa kaman pun baik pot i hawa sorkar Meghalaya kalam gai khat a ka asa mendatur ka hamukro haga khatli Chief Minister ka asa Himanta Biswas Sarma ong kaman ang tuski ong ka mukro to hapok asa memo to ka disputed area ong to hapok asa tamoni bi ka tayo ka mukro kate ulai ka hapok asa Nei bhai te ka jimpan baik pot ka sorkar Meghalaya ka sorkar MDA le to ka copy paste ile Konrad sama hadu ni le dang o ka tu ka rayong sorkar kongres ta arajar khadwi Henry Khanai pi Dr. Mukul sama hadim dale gi ka tu identify gi ya ki tu khat artli gi tha mandayu em bijing e ben ba ta kini chim copy paste baik chim bai gitu khat artli ki thau intip ki waga asam hamukro le tur ka chawi ki thau le tur ka kalen sodang lai ki chakmat uya poi ga agreement usai thamu te kap tu ka chingkali ka sorkar Meghalaya ko to mi ne ki pai ba to yi pikau pun sange ka sorkar asam wa kantur ka chiki pot hawa phi da hun bi du khat artli du ki thau kata to ka chingkali yaki Mesti mengawi ya kamu kerok kamu ya kelam. Nabau Himanta Biswas Sarma wong kani empoh ki khat arteli ku dia manjur ya kelam. Kani to yang ka asam. De kamu mulai kata kaluti ko da ongi na ka jakbom. To ke Interstate Council hapo ka article aspa rupaudi yung ka constitution. Hai te to urai da unong bicar. Untuk ya chamgi arbut ya cina politics ya diica ki 5-star hotel pok koti mendawan dia selong ya kawai dawai dem ta ong dada pendap juga kam bodo ka krek tangdak ka krek cilang khmat ka krek ko pek dui ka political mileage pek don ni ki dui ka job election le bai ta kro wang ipi ka jinge ki to ulai ka chakma tang to ulai le to luti ko mhau pun mansu mhau dat mhau choi to ulai the democratic process to ulai the luti yang aan to emi ha ka jinge tali ne wana hai ni ne bhai le ko au perchani ka jinge tali mhau ya pya ya prai te ya dung ya so u a yu bi okay u au ta mhau le ngau to ulai the luti yang handrai mentu kaski tonya pendam hikawi kata to number 1 udawai lada ya bru wa pa hamadan lada em ga yi wala pulit dawan kem ki o
Ini peleng-peleng ke TV atau ke Assam Police ke Assam Forest kiwa penyap ni kita kisangut. Ukajol nak dah suspend untuk officer yang ke Forest Protection Force yang ke Assam utulah dah suspend du ke suspension biang ko N1 ke haini hajwa itu bicar ki kamanong be hajwa itu bicar ki dato ulikam ki mentui med hajin skap dato ulikam ki ile kan dato ki pulis Assam ti gule kan ongeki ka ain to ka juk yo bara ka kes ye bha kin rutli ki thau pada side MOU ki de pengkrai ka kes point kaman ruska page da pengkrai ka tu yang isiduan dan ki namalong kana usain ki ka petition ojo yo file po employ ki ne bha da to point ki ndok kan digaski walang da mande em kan ki jing cha sia ta ong ki tin yu wan se tu ne bha ki le ong ki MUM de kali ES ti bara dia boy cha thang kelok pai ba ri jain dia hari jain dia da fly ka snam hari jain dia da yap ki man sen gyong e wa ye ni kam ga nuksa wo ye teli wo mai phangi ye ga luti thume ye ka state yong ila wo wanra ya ka hok wa ka jing sekiat im slam ri khasi jain dia kublai sibut